verses number 15. Somebody read for us, please. Sanborn. Hallelujah. Sanborn. Phone. Incwadi kaZaga 14 verse 15. Noma ubani ongenalwazi uba nokholo kuwo wonke amazwi kodwa okhaliphileyo uyazicabangela izinyathelo zakhe. Can you read in English, please? The simple believe every word, but the prudent gives thought to his steps. Hallelujah. The simple believes every word, but the prudent gives thought to every step. The next step of your life. It's one of the most powerful things I was found. Proverbs chapter number 4, verses number 26 and 27. Let's read that. Proverbs chapter number 4, verses number 26 and 27. Siyafunda, siyabhala, sikwenza konke. Incwadi kaZaga 4 verse 26. Hlelemba indlela yonyawo lwakho futhi kwangathi zonke izindlela zakho zingama ziqine. Ungathembeki ngakwesokunene noma kwasokunxele. Susa unyawo lwakho kokubi. Susa unyawo lwakho kokunjani? Sanborn. Amen. Yeah, I want to teach a few things this season. We are about to enter into the second half of the year. The next 6 months of this year are in your hands, and they are controlled by every decision you're going to make. They are controlled by every step you're going to take. They are controlled by every speech you are going to share. They are controlled by every message in your life. The next 6 months of this year, kuphela kwalonyaka kusesandleni sakho, kuphela kwalonyaka kukontrolwa nguwe, akukontrolwa ngabathakathi sons of God, akukontrolwa abathakathi, akukontrolwa inyanga, akukontrolwa izinto abangazithela egcekeni lakakho, reggating lakakho. Kuphela kwalonyaka naloko okuzokwenzeka kulonyaka njengoba sesithi singena ku second half of the year. You should make sure that it is not accidental, but it is intentional. What you're about to do in the next half of the year shouldn't be accidental, it should be more intentional. The way you're going to attack this next half of the year or the next 6 months, you must position yourself and ponder about your thoughts, ponder about actually your parts, the parts where you will put your feet, ponder the part of your feet, ponder about them. Ungavela unyathele nje ungakaqabanga ngoba iDecember isisondelo, ungaphela lonyaka ungabambanga ungabambanga next futhi ungaphathanga next, ungakhala futhi nangalonyaka njengoba wakhala ngo2020 waphinda wakhala ngo2021. This year now is controlled by what you are going to do. The next step can lead you to a sabotage, to success. The next step can lead you to a space and a sphere where you will receive everything you need, a space of harvest, of revival, of restoration, of revelation. We have faith. We know that our steps are ordered by the Lord, but other people then now have a tendency of not listening to God, more especially when it comes to the next step. And every journey, even if it's of 1,000 miles, it starts with one step. So everything that pertains the next 6 months of the year, they are controlled by a step you're going to take. If you want to finish this year strong, it won't be a matter of best opportunities. It will be a matter of what we call the hardest decisions that you'll ever take this year. So any man that will end this year richer, stronger, wiser, it will be because of the hardest decisions they have made, not because of best or the best opportunities. So now you must stop negotiating your potential. You must stop negotiating
your potential. You must audit your friends, audit your friendships, audit everyone around you, audit your finances, audit your habits, audit your discipline, audit your time brutally, and be brutally honest when it comes to how you're going to attack the year. You must intensify you must intensify everything. Fully intense actually the next half of the year. Otherwise, wadlala uyaphela unyaka uyobunga bambanga nto futhi yokhala inyembezi yobunga combination. You will have nothing to show, and abantu bazothi uphi kanti uNkulunkulu wakho? Where is your God? And you'll be complaining around December. During this time of the year, I always lecture people, and I always tell them ukuthi kumalulu ukukhala bakuphela unyaka. And uzokhala mangabe ungadecide nini manje. So what am I supposed to do, men of God? Eliminate what is weakening you for your year to be the best year ever, even after prophecy, even if it's the month of what we call reports and a year of faith. You must start eliminating anything that weakens you, anyone that weakens you. Wonke umuntu okwenza ube weak, eliminate. Wonke umuntu okwenza ukuthi ube weak, mususe empilweni yakho. Wonke umuntu okuphatha kabi mkhathe off. Wonke umuntu okuphambanelayo nje mkhathe off. Wonke umuntu ongahambisani naye, ungahambi naye, mkhathe off as soon as possible. But also, when you eliminate, you must also keep people who shape you, sharpen you, and people who speak upon your life. Ubagcine labantu abakhuluma into ekuhlakaniphisayo, ungabakhathi labo bagcine. It means now you must keep those who sharpen you. You must also allow people to talk to you, more especially at a very deeper level. A man who refuses to judge himself will eventually be judged by life. So now you must do the scrutiny yourself. Ungaze uscrutinize abantu. Do the critics yourself. Ungaze criticize abantu. Question yourself. Ungaze question abantu. Sit down with yourself and bese uyaqala uyazibuza vele ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenzelani, and lokho engikwenzayo kungisaphi mina, kungifakela ini, kungihlanganisa nobani, lokho engikwenzayo kungisiza kuphi, ngoba inyanga nabaprofeti boqeda imali kanti lento beyidinga nje ukuthi kube intentional, ungabi emotional, ube intelligent, intellectual when it comes to indlela yokuattend impilo yakho. Everything else now will be a bonus to what is already there. So sibuze wena manje, manga apply, what will happen in my life? Manga fundi, what will happen with my life? Manga give up, what will happen with my what will happen with my? That's good. In the book of Proverbs 24 verse number 27, the Bible says, prepare your work outside, get everything ready for yourself in the field, and after that you can build your house. Be busy with something right foot. Be busy with something. In the Zoxiza, in the one foot is better. Be busy. This thing is making me better. Songs of busy. Christians who master their direction will really be victims of their destiny. Ungafiga good destiny yako, but itholakala ukuthi unglazaru good destiny yako. Ungafiga la uthandazela ukuya khona, tholakala ukuthi la uya khona uyisiboshwa, la uya khona usahluleki, la uya khona ungumva kwezinye. But you are where you are supposed to be. You can be in Canaan, but itholakala ukuthi Canaan wena uyini ungumva kwezinye. Don't reach the promised land without being prepared for the promised land, or what will come with the promised land. Other people now, they are praying for results, but they are not ready and prepared for results. Men of God, ufuna ngenze njani? Bokuqala ufuna ubhale na phansi nje lokuthi uzesonto na ubhala urecord kuyisign yokuthi awuyindawo nje empilweni, awurecord indawo, awubhali indawo kaphathi iBhayibheli. Sifunda iBhayibheli, awufunda iBhayibheli wena uthatha lokho otshelwa kona. Kufuna sikufundele ivesi ke manje Lydia, awuphinde ume ngenyawo zakho sizokhona ukubafundela labantu. Proverbs 14 verse number 15, umuntu okholwa yonke into ubizwa ngokuthi uyini? Lydia, funda 14 verse number 15 Proverbs 4.
noma ubani ongenalwazi uba nokholo kuwo onke amazwi. Yonke into umuntu ongenalwazi angifunde kulelam lelakho leader lehloniphisa ungahlala past. The simple believes every word, because now you are not prudent, you are simple, you believe every word. Na ngithi nje mina bakuloyile na uyavuma. Na noma ngabe awukaloya mangithi nje mina kumele wenze lo msebenzi wena uyavuma, futhi mangithi kumele ufaka uthola amagobonga uyavuma. Makuthiwa lempilo yakho ukuze kwenzeke kahle ufuna uthola ibhayi, into zakho zikhambele kahle, ibhayi uyalithenga. Mangithi hamba othenga indopho einsonto emhlophe noma egreen siyifasa amafindo awu7, impilo yakho izoba right. Next week noma the next hour when utholakala downtown eGetting and Dreamer ufunana nensonto uyafasa, ngoba you believe every word because you are simple. Abanye bethu silinyezwe ilobo simple people, umuntu ongenalo ulwazi ukholwa noma engayini. Makuthiwa hamba ukhuluma emathunena ukuze impilo yakhe ibe right, uzoya uyokhuluma nabantu ethi iBhayibheli abanamsebenzi ngapha lithi ayiseko inhlangano yaloko kwenzeka emhlabeni naloko abakwenza ngale. Lithi they don't have any say in this life. In the book of Ecclesiastes chapter number 9, that's our biggest issue. But simple people will believe every word. Masithi umhlabi yabhubha this year, bazokholwa ukuthi umhlabi yabhubha this year. Masithi na abanye benu ngithanda lento labathi ibhanoy or ama pyramid schemes, lento leza ama fly by nights leza, elithi ma investment. Investile umuntu awukaze wambona, utshelwe ngomunye nje uthi faka i1000 uyothola i10000. Nawe ukaba ukuthi khona umuntu ongakuthandizela imali yakho ka10 nje, wena akakwazi nokwazi kodwa akadizeli ngisho negirlfriend yakhe, akanaki nomama wakhe noma wakhe amzalayo, kodwa wena all of a sudden wena angakushintshela i1000 ayenze ibe i10000 phinda kusendele indizi ibhanoya indize nemali yakho, ngoba the simple believe everything. Mawudibana nendoda noma kusendleleni noma kusemgwaqeni ubhizi lapho uyahike abakushela bathi ngizokulobola, uyakholwa because you are amongst the simple. Ngoba wena awuyihloli into, it's only the prudent that are able to do what now according to the scripture they give thought to their steps. So wena makukhulunywa ngento manje uvuma manje awubuzi awenzini, uvela uthathe nje lokho otshelwa kona, awucabanga nokukabanga, uvela uthathe lokho otshelwa kona. That's your problem. You are amongst the simple, and the simple are the ones who are sick. The simple, they are the ones who are sabotaged. They are the ones who are oppressed. Do you know why? Because they are simple. But tata yonke into ekhulunywa ngabantu basheredweni ngento naye sovumelana nayo. Ngiyaphinda futhi mina ngesabi ukushumayela ngani zakwethu, mina ngizonishumayela. Kholwa yonke into kwamele uthole isiphika esiyelo kwezimpilo yakhe be right. Hambulana lesiphika esiyelo impilo yakhe iqhubeke ingabi right, ngoba impilo ngeke ilungiswe isiphika ngani zakwethu. Impilo ilungiswa ama decisions. Kuyadicidwa lamhlabeni wakhe isinqumo ukuthi ngifuna ukwenza lokho. You become intentional with your life. Ngeke uyembophomeni impilo ibe right, ngeke uye olwandle impilo bese ba right, ngeke ugeze ngamanzi anosawode bese impilo ibe right, ngeke ugeze ngezinto bese impilo yakhe ibanjani ibe right, ngageza ngayo yonke impando ongadibana nayo. But if you can't make decisions that will change your life, impilo yakhe yohlezi ime endaweni eyodwa. Ngifuna ukutshela iqiniso, ungathwala ngabantu, ungababulala abantu bakini, kodwa impilo yakho ayindawo mama kwazi ukudecide. Bangafa abantu ekhaya ufe na uphila. Yebo mina ngikhuluma nawe phela ngikwesabe mina ngoba isonto ngilivulelanga umnikelo. Yes, ungayithatha indoda yomuntu iqhubeke ime impilo yakho. Yes, ungafunda futhi impilo iqhubeke ime, ngoba nabanye bafundile ba doctor kodwa bayabhema. Ubona ukuthi lento ibhaliwe ukuthi this causes cancer, kodwa umuntu aqhubeka ayibheme. Abanye benu umuntu umbona aphuza amapilisi athize, wathwala amapilisi lawa alapha isisu, nawe awuka prescribe no prescribe awukayina se pharmacy ukuthi bakucheck nawe usuyathatha lelo pilisi uyalibhaka, bathi bhema lapho uzohamba ikhanda, uyabhema lapho ikhanda lahamba, bathi phuza lana kuyohamba wonke amabhadi, uyosala nezihlanhla, usala ibhadi embi umoshe izinto ngalento iphuzile. Bathi gaba abanye benu nize nisihlazise nikholwa ukuthi uyathatha nasikopho senkomo usibethele egeyidini noma
usubethele emnyango, uthatha isikobho senkomo nawe usubethele emnyango, ube short ngesikobho senkomo kuyoshintsha impilo yakho. Sikhuluma nawe nje abanye benu lana kuneziphambano ezimnyama in every door, natshelwa ukuthi mawudweba lesiphambano ngale nsiti emnyama into zakho zizoba right, akunatokolosho ozongena la kulomuzi otokoloshe bangena isiphambano usifakile. Nembiza yabotokoloshi lapha phansombhedo utokoloshi ukhama phezu kombhedo akuhinye lana uzokhala inyembezi ubiza igama lika Jesu. Kanti ngawulanda imbiza la ngaphansi uthela umbhedo phela ngoba unembiza yabotokoloshi la ngaphansi kodwa botokoloshi bakubamba la ngaphezulu. Certain things are created by our own minds and certain giants are created by our own minds. Abanye bethu abakathakathi ukuthi asikakhuthalele ukushintsha impilo zethu, asifuna ukudecide. Ngiyaphinda futhi ngibuyele ezwini ngiyalithanda. The simple will believe every word, but the prudent will give thought to every step they're going to take. The next step melucabange man mawujulu usesikoleni yokhulelwa umfana aqhubeke nesikole wena uphatha umntwana ube ne teenage pregnancy ingane ngamnaki bafulathela ngamadoda afulathela ngisho ushadile makuthiwa uyazala ushiya khona lapha endlini nephunga lakho lasezezeni akushiya njalo uzubone umuntu lapho ushade naye akushiye nengane lapho usinake wena ufuna ufonele bakini ngoba iphunga lakho lisuka ngemnandi mawubuye ukuyozala akushiya umuntu wesilisa futhi akushiya for 3 years omunye akushiya uhlala naye endlini. Yebo ngikhuluma nawe mzalele kona ukuthi uyambamba basabanjwa manje ngomntwana bahamba bakushiye namawele nama-twins mawukhala kakhulu bakusendele 200 uvala umlomo. Sanibona the next step of your life can make you great, can make you big, can make you to be the top notch of this year. You can be someone if you can make the right step. Impili controller my steps. I control ngamanzi othole esontweni, I control ngamafutha anesithombe somfundisi, I control ngebhandela yasesontweni, I control ngestika sesonto. Impilo icontrolwa ngama thoughts of the next step. Hlala phansi ucabange noma niyavuma noma nivumi, hlala phansi ucabange ukuthi le nto engizoyenza ingisaphe empilweni. Le mali onayo kaCapitec omunye unayo kale ngayibhizinisi, wena uthe unayo wathenga izinto ezingenamsebenzi uzama ukusingena nge-iPhone bayitshontsha bafana ubulawe isifo senhliziyo phakanyelo ushukela ngoba ika-inshora no-inshora kanti kuba unaka izinto eziphilayo wenza izinto eziphilayo. iBhayibheli likhuluma amagama lana encwadini ya Proverbs 24 verse number 27. Prepare your work outside. Masiphuma ngaphandle asiphumeli kodayisa umzimba, siphumeli kodayisa ama-products. Masiphumela ngaphandle asiphumeli kuyothatha amadoda abantu nabafazi babantu, siphumeli kuyosebenza. Ngiyabuyela futhi ezwini lenkosi ngoba nina nisashunyayelwa ngezwi funa silifake ku-deliverance service lithi prepare your work as you are going outside. Ungabe lokufakana nama-makeup kodwa inhliziyo yakho ingenayo i-makeover. Lungafana umanye lapho ubhleke njenge-Johannesburg ebusuku ufake ivaselina yakho ube ne-glass skin kunokuthi ube lokuyiphaphata nge-makeup. Kanti impilo yakho iyafana nempuphu futhi iyafana nophutha. Indawo ingaphela within a short space of time. Lungisa lithi prepare as we are going out every day. Mawuphuma funa uyibuze ngiphumela ukwenzana ngoba iBhayibheli lithi phumela ngaphandle. Prepare your work outside. Lungisa indlela yakho ngaphandle and get everything ready in your field. Uyibuze mawuphuma ekusena ngenzani ngempilo yakho. Abanye bavukela amagwinya, abanye bavukela amakota, abanye bavukela ama-fried, abanye bavukela izinto ezingenamsebenzi. Kanti mina ngiyakusiza namhlanje bawuphumela ngaphandle. Baphuma abafazi ekusena, baphuma namabhakede, baphuma namabhodo, baphuma namaplana. Wena uphuma nani mawuphuma endlini? Lithi weka mawuphumela ngaphandle ngoba mawuphuma funa kube nento oyenzayo ukuze ubuye uphethe ekhaya. Wabamba inkunzi uyaboshwa, wathakatha
wakhotha uyashiswa, wakhuluma ngabantu uyashaywa, waba namanga abantu bayakujikela bakukhathe offer. Angazi wena ukuthi lento oyenzayo ufuna ukusebenza ngobebebe kuhle kwetanga lana, angazi uyokwenza kanjani. Mithi mina ake sewuphumele ngaphandle yokusebenza ngoba sengakuthandazela kuze kuyovala ubhobo and multiply 0 abe 100. Anything that is multiplied by 0 goes back to 0. Uyothandazelwa yibo bonke abafundisa impilo engashinti, uyogijimisa bonke abaprofeta bakutshela into eyodwa, unefela imnyama. Babona nje ubumnyama bakho if alikho, sometimes babona nje ubumnyama bakho bakubona futhi uyambulaza nje, ubele umbolozo ukhuluma ngeenkinga zakho emateksini. Abanye benu uzuphengula na inyanga mfana, umuntu wathwasa kule khaphoti lasephola elingapha, akake wana sembophomena into yavula imayini ngapha, idame lavula imayini, bambe bofemba bamvusela isithunywa kule khaphoti la ngapha, kwavuka isithunywa wabhodla kanye. Unomfazi naye oyinyanga, naye uyinyanga, competition yokubhodla lapha endlini yabo, ibhodli nation. Angazi ngikhuluma nobani lana kodwa decide yodlalwa ngawe until you die, yokuhlekiswa ngawe until you die. Uba nesikoloto emakulena, ube nesikoloto esontwena, ube nesikoloto kubantu abaduzane, ube nesikoloto everywhere ngoba masiphuma siyosebenza ninenibhizi nigijima namakhandlela nigibele iy'ntaba. Baba, impilo ayikhanyiswa ngekhandlela, impilo ikhanyiswa ngokukhanyelwa emqondweni wakho. Kungakhanyiswa lonke ikhandlela nganza ukuthi abafuna amakhandlela ngandayisela amakhulu angaka 500, into ekhanyisa ingaqini for 6 months, impilo yakho yobikhanya. Kodwa ngifuna ukuqinisa impilo ayikhanyiswa ngekhandlela. Yekela ukuthenga ikhandlela la 5 rand kanti uyokhanyisa impilo yakho. Impilo ikhanyiswa ngey'nqumo, kuyadecide. You decide Jesus as though you know, even though azi ukuthi uNkulunkulu lithi wathi bakafika kulo mhlaba from day 1 up until abena 30 akashumayelanga, wathatha isando, wathatha isipikila, wathatha ivanisha, wakha amatafula kwangithana phuma. Angazi uphatha ngobizo kuyoze benini, abekho ngapha angibe ngapha, uyophatha ngobizo kuze benini. Mina ngibizela ukuthandazela abantu kodwa awukaze wathandazela umuntu wavulela izinto, uhlula ngeyakhe impilo iqangeni ihlangahlangene namahliphihlipi ungathi ama-breath ohlanya. Impilo yakhe ayikahlangani ngoba impilo ngamza kwethu ilungiswa nama-decision. Uyakwata awukwati, uyadecide. Lampilo uthatha isinqumo, indoda nendoda noma indoda nomfazi bawuphiliswa iy'nqumo zabo. Lokhala inyembezi, lokhala inyembezo. Udlala abaprofethi, ongena ama-podcast ukhala ukuthi abaprofethi badlale ngabakulayini, wena bongaboni na ukuthi kudlalwa ngawo. Kakho umuntu okudlalwa ngawo angabona. The reason ungabonanga ukuthi vele abantu baprofethi ama-magicians. Sibusisa umsebenzi wezandla zakho. Encwadini yaGenesis chapter number 3 lithi ngoba senenze lokho ensimini yase-Edena, bathi indoda nendoda iyodla amandla ey'thukuthuku zawo. Zabe lapho uyothandazelwa kwenzeke kuthiwa uyodla. Uyokhala inyembezi, kuyajuluka, kuyafonywa la, kuyaphandwa. Wena ufuna ukuba muhle ungakaphandi, wena ufuna ukuphiwa imali. Ngabe unama-STIs nama-STDs, mawusukuma ngathi kufa umhlwane, mawusukuma kungathi yinja inethwe imvula ngoba uhamba ulala nabantu ongathandana. Yena ngiyamtshela mina noma niyakwata noma nikwate uyolala nabantu ongabathandi ngoba wena u-expect imali to fall from the sky. Ngeke yehle ezulwini, iyasetshenzelwa lento. Oh Lord, help me in this place. Bakwatile Jehova kodwa ngibesaba. Bakwatile simakade sezulu kodwa kwesabi nomngakwata. Wena wathenga umuthi enyangena eyawuthenga under the bridge lapha eGoli, nawo ayiwazi ukuthi howani. Yagaba ubuhlalo bufo yaya lapha ethe lapha eGoli, yafika yakhuluma nalabonyanga mfana abahamba balala noma engangukuphi endleleni. Wathiwa wani lo, wathi weyinhlanhla, wathi yani lo, wathi wamadolo. So waphuza umuthi wokupeyita, ngathi impilo yakhe ngeke ibe right. Wafutha ngomuthi wokugeza, ngathi impilo yakhe ngeke ibe right. Wadla into engadliwa ngoba nalabantu
abantu abakunikeza nezinto abazazi kanti ngoba nawe awuzazi indaba zakho usazokushubela lampilweni. Sanibona. Solo ngumfundisi wakho, solo ngumfundisi wakho kwamele ngikutshele ini iqiniso. Bhala phansi ke manje ke sesiyasebenza manje. Nazi indawo ekufuna uzi intentionally audit ukuze impilo yakho ibe right. Number 1, ake sowuchecke indlela yakho yokukhonza. Because okunye kubanjezelwa noma kubanjwe ukuthi wena indlela yakho yokukhonza ayikani. Sikwazi noma uyakholwa uyakhonza noma uyasonta, asikwazi nje uyiko konke. Coat of many colors, uyinyanga kwasamzalwane. Sangoma na uphuma lana, umthandazi mawusuphuma lana, kunamakha owasebenzisayo wena usiza abantu abagulayo nembiza neintelezo uqinisa imizi kodwa wakha ukaqina umzimba, uqinisa imizi yabantu kodwa nohlusha amadolo ngapha kodwa ufuna ukuqinisa imizi. Uqinisa njani ikhaya lomuntu usahlulwa isifo samadolo, usabulawa nayikhanda every now and then? Yokhuluma lana mina anginesabi isonto ngilibekanga ilana la ngilibeke khona ephola ukuthi ningithengele imoto noma iyathengwa noma ithengwa kodwa ivangela lithengwa ngemali. Leli sonishela nje without anything. Angidinge imoto yakho uyangithengela noma ungithengela uyanikela noma unikela, angihlupheki indawo. Ngiyazomosa angihlupheki indawo nasikhala empilweni yami. Mina impilo yami yahlekwa ngegazi lemvana. Iqiniso kwamele sikutshele ake sawuhlola ukukholwa kwakho. Abakholwa abanawo umona, abakholwa abanamhobholo, abakholwa abananhlizembi, abakholwayo abasigqoka isigcebhe, abakholwayo abayiveza icleavage babayetawuna, abakholwa abathatha amadoda abantu, abakholwayo abapeyidwa iyinyanga, abakholwayo abagezi ngomuthi engilenzonitshela nambanga, abakholwa abayigabi lento yeseshi wayigabe ekhala ungathi ubhobi injase lokishine wisimibhina soluhleli ney'ntambo emakhalo, abakholwa abanayo intambo ekhalo, abakholwa ababhemi isilefu, abakholwayo abayiphuzi wayini, abakholwayo abanankankile endlini, abakholwayo bayaxolela, abakholwayo bayakhulumisana, bayabambisana, bayembekotshela inkhaza ngamaningiswakela, abakholwa abathathi amadoda abantu, abakholwayo abathakathi, abakholwayo bathembele kuJehova, abangathembeli kubafundisa bathembele kuJehova, abakholwayo abakhomi ngegama lesonto bakhoma ngegama lenkosi, abakholwa abakhomi ngamandla wabo bakhoma ngamandla atholakala egazini lewundlu. In the name of Ekufuna kubela amanzi lana Nkosi yami, noma ifriend usebudeni uphuze wehlise lephuphuko ngoba ngathi sekunamagwebu lana uzungazi ukuthi ungakanisuka noma ungakanuka futhi kusilike lento bese ba njengelisipho ibhalisama yasezulwini ikugeze izwi layihlaba inhliziyo yami langibonisa ukwethuka kwami. Funa ukaqeke. Number 1, spiritual audit. Ukusibuza ukuthi le ndlela bowukhonza ngayo ngoJanuwari ngabe indlela okhonza ngayo manje na noma sewehlile. Kubantu abazalwana behlayo ngangena imali bayakhuphuka, ngavuleka umnyango bayakhuphuka, ngaba lenkabane ekhaya bayehla. Hey nina sanibona baba semjolweni omusha bayehla, ngaphela umjolo babahethe bayakhuphuka, senasha ama-tongues, senivuka ngama-tongues la brown kanjalo ubuyaphi ushama tongues aqine kangaka ulahlekile awuhlola ukukholwa kwakho. Where are you with God? Nasewehlile wehlisile nikholwa kakhulu maseniphelelwa umsebenzi, nikholwa kakhulu mangabe indoda isiwuJonas ibuchithela, nikholwa kakhulu manicindezelekile indlela eliba nama-prayer point ngakhona kanti uJonas wasikhethela wena, uJonas ubekezelelwa uwe, uJonas wasupportwa uwe manyaleni wakhe wabekezela wena. uJonas wakho uyagula manje isibeletho sibele kusigula ngoba ulala noJonas ongenayo into ekuthiwa stop nonsense.
ulala kwasana ngathula uJonas usuka busy sanibona abafazi babaJonas ngoba abanye bengayikhethela uJonas ngapha baniloyile hey noma ungabheka ngaphandle ngikhuluma nawe noma ungabheka phansi ngikhuluma nawe noma ungangibuka ngabe ngikhuluma nawe owakho uJonas akanamali sazi noma simbize ngoJohana noma ngoJonas ngoba owakhe akanamali ngoJonas wayenemali ngikhuluma nawe manje mbekezeli mqinisele ubekezelela amanyala ungalotsholwanga kwahamba nencwadi kuphela sange kukhishwa nje namahotwana uhlele emzini yabantu uhleli va uzothi kukwami nabo ungakelwanga akuthunyelwanga neletha unalo netshalo lakhona awusofasana namaduku emzini yabantu ungalotsholwanga ibhekene wayinibheke phansi manje nivikela abantu engamele ngabe niyabavikela nihleli nabo bantu engamele ngahlala nabo sithandazele umndeni wabantu abangaziwe ezulwini tshela le ndoda ikulobole ithenga imoto yani engakulobole yani imoto ungangilobolanga unemali yokuthenga imoto nomuntu kodwa kanayo imali yokukukhokhela kanayo imali yokukulobola unemali yokwakha indlu enkulu kodwa kanayo imali yokukulobola ukelanga nangenkukhu ayikhalisi lento abazange banane KFC ekhaya kodwa uhleli kwakhona endoba ngibuka ngafuna ngitshela amaqiniso thekho ukukholwa kwakho okunye okukulimazayo yiloko ukuthi uhleli nomuntu akakwazi ekhakina awukaze nje wena wayogiya esigawina awukaze nje wena wafaka ibhayi elithi wife to be awukaze wamiswa phambi kwesonto engagedwa ke kwane sesikhale ngokuthi ufaka indandatho ye-engagement isikhathi eside kodwa la ukhona uzali go awukhona manje awuzali gohani la ukhona manje awuthathwanga bayapha abantwana hlula kukhipha imbuzi lo muntu bayapha abantwana hlula kukhipha inkomo eyodwa ya ngaba ngine bese ngiyakhala empilweni senu kanti kuqalwa ngase home affairs 75 rand ukushada bawufuna abantu abazoba ama witness usibize sihambe nami sinikhaphe nisayine lapha umndeni noma ungakhala kodwa ushadiwe wena wafa ithomo zemnyama manje ithende zinamakwele nomngenge manje ulwela indoda engathatha omunye umuntu ambosayina na umtshele ukuthi sengikuphekela isikhathi eside sekufuna saluhlukanisa uyangithatha noma cha abantu ukholwa kwase bayakhala omnye sobheke phansi manje uswakeleni ngoba sizama ukusiza wona buyela emuva kusayinwe buyela emuva kusayinwe noma ufuna sikuhlanganisele singakuhlanganisela ungahlalela amahala ungahlalela into engekho beke umuntu akuteste iminyaka emingaka kuwe ukuthi ungumfazi noma usumfa uyamphekela nje unomkhaba lo muntu uwe unentamo engaka namahlombe angaka ngathwala izono zenu lonke uyamphekela akulobole ngani ahamba ukucela ukukholwa kwakho uyakaziswa yilokuthi kunento eshodayo kwamele ilungiswe as soon as possible yes sanibona sanibona kala ngokholwa audit ufuna uyicheck ukholwa kwakho ngithandaza makwenze njani ngikhuleka makwenze njani ngihlabelela makwenze njani ngijabule esontweni makwenze njani yini lento engijabulisayo ngoba nenijatulisa ukuthi receive your car iyapi imoto ungakholwa Jesus name Lamentations 3 verse number 40 funda lapho ungakwadi ngoba ngiyaqhubeka lokho esikukhiphe manje kusasebungane sisaqhubeka suke wenza ngelanga elirong le deliverance akusiza ukuthi fire kanti uyafambula yani fire ufambula wena babethi uyalezi ingilosi kube zisibambe ngesandla singakhubeki kodwa kubheka manje sikhubeka sibona iqiniso silazi funda Lamentations 3 verse number 40 funda yelindo Jehova 3 verse number 40 funda masiphenye siqinge izindlela zethu sibuyele kuJehova uyazi ukuthi malula le phenya wenze njani futhi uqinge ini balikaze leBhayibheli lathi hamba othinta isikathulo somfundisi hamba oqabuza isikathulo somfundisi hamba obamba isandla somfundisi uthi I receive man of God lithe wena yenza njani lindo funda Nkosi yami qinga bese wenza njani indlela zabani yebo ezakhe indlela qinga indlela zabani yebo you must think about your ways hlala phansi ucabange lempilo engiyiphilayo ingisabi
lo mmono enginawo ungisaphi mina lithi bese sikubuyela kuJehova hayi sibuyela kubantu kanisa kwethu awulayi thina usilaya wena ngempilo yakho makushona kushona thina kushona wena makugula kugula thina kugula bani wena so think about your ways ponder about your what your ways and then go back to God nahlali emcabangweni kakhulu bese ubuyela kuJehova bese ubuyela kubani ngakho umzalwane kumele abanjwe i-depression ngayiphinda lento akakho umzalwane ekumele abanjwe yini i-depression ngoba thina masinenkinga umthwalo wethu umixa kuJehova asethula umthwalo asethule yini umthwalo sisithwalele thina Psalms 139 verse number 23 and 24 Psalms 139 verse number 23 and 24 check indlela yakho yokukholwa check indlela yakho yani yokukholwa ungalandeli abantu esontweni landela uJehova bawusesontweni ungalandeli bazalwane esontweni ungabukela kubona kodwa impilo yakho ayinamathelane naloko kubhalwe izwi likabani likaJehova Psalms 139 verse number 23 angazi ngimemeza ubani uyazi ukuthi uhola ubani ke manje idlozi lakho lisaphi ke wena uhole bani insango isaphi ke wena ngoba ngathi abanye bayabhema bahola insango lithi ngihole bani akathi ngihole inkanuko yami akathi ngihole indlala lithi ngihole bani lead me oh God asingabuswa indlala asingabuswa inhlebo asingabuswa abathakatha sihole uJehova lo okhulumayo uyamkela ubaba athi ngihole uNkulunkulu kuyichoice yakho ukhola uJehova awudecidela abaprofeti awudecidela abafundisi awudecidela abashumayela kuyichoice yakho ukuthi ngihole bani Jehova mawuholwa inkani awuye ezulwini mawuholwa irage awuye ezulwini mawuholwa inhlebo awuye ezulwini mawuholwa isisu sakho awuye ezulwini mawuholwa inkanuko awuyi kuphi ezulwini bantu abayezulwini labaholwa ubani uJehova aliphelelanga izwi lami lindo aliphelelanga isando lesemzana ngihole Jehova phone wazi nenhliziyo bangaphuma nalabafana abawu38 enhlizweni yakho mangabe uhlizwe uJehova angayazi inhliziyo yangazi nenhliziyo wena Nkosi yami iCloud kwenzakaleni Bengena abantu abangaka inhliziyo namafile angaka abantu bagcinela ngaphakathi bawubamba one day wena jup uyeza hey wena uyobanjwa uvela ka wayijola 99 wena angaze ngikhuluma nawe njani Father hlolisisa inhliziyo yami yazi ibhlungu lento ukuthi abantu baseqaweni banenhliziyo embi abantu basesontweni banenhliziyo embi abathakatha abakhulu bahamba isonto abantu besonto abantu abanomona abantu abaqabanisa imindeni ibhlungu lento ukuthi abantu abasesontweni esontweni baziwa ngabantu abama-prayer warrior baziwa njengabazalwana abakhulu kodwa emakhaya yibo abathakathi bavali bamaphupha abantu lento ke funa bese sithatha lenhliziyo yethu sithi hlolisisa inhliziyo funda lindo bakwati lenze njani kubeka wazi nemicabango ulahlekile omunye la ucabanga ezinye izinto sesontweni ucabanga ezinye izinto ngoba ubuswa iphone sawubona DJ Shimza ubuswa iphone wena ubuswa iphone wena that's your biggest issue when ubuswa ithombe nama video abantu abangunu uyingozi wena ngoba nezinkukhu azikho safe makunawe you are addicted to pornography nabantwana bekho safe mabanawe because you are addicted to pornography abanye bene addicted to masturbation uyazilala unomoya wokuzilala amen manje ngithuleleni wayingathi amen kanini yamasturbate na bazalwana banjani bangamasturbate umzalwana akasilala umzalwana akamasturbate hlolisisa imicabango yami Jehova so check ama history one day la singaphumi lapha eminyango check ama history online my activity google.com check ama history wenu ngoba sikholwa nani lana sikhonze nani ugcwele lomsangano enibukela lapha emafonini sihamba nabazalwane nje ingqondo zabo sigcwele ukulala Jesus Christ gcwele masturbation phenduka ngaphela ukuthi Jesu uyazazi phenduka go back to God that is nonsense we are busy with that nonsense funda lapho lindo ubone uma kukhona indlela yosizo uyazi ukuthi lo muntu usikalela uJehova ukuthi afana abone uma kukhona indlela yosizo enze njani ungiholele endleleni yaphakade uyasikelela kuJehova awuyi kumfundisa ukela ama products
uya kuJehova uthi Jehova ngiyacela kuholwa nguwe bese uhlola inhliziyo yami uhlole nemicabango yami if uthola okubhedayo lisho njalo leBhayibheli if uthola indlela engekho right ngenze njani Jehova ngiholele endleleni enjani elungile. Here you are when ngisimsana abafundisi bawuphetha kuzobenini lento beyiqedwe isipeyiti la idinga isipeyiti ayidinga ukugadwa akamele ukugadwa akameli wekane nemililo niyosha ningakungenayo izinkophe ngoba nekane nemililo nina so nenzama ukushisa izono nishisa namabhadi nekane nemililo bayafa labakhona kuhamba inkophe zakho akuhambi next abanye basenayo namashiya emlilweni abanye sebasilva manje ngoba hlezi bafutha hlezi basesifuthwena ngiyanibiza nyanyaza kithi ngiyanibiza nani mathonga kithi uwabiza yapi yabehlula nabi impilo ngapha yabehlula impilo basese ngapha bangayikhona sebangale ubabize ukuthi bazowenzani ngapha ngoba bakushiya ungenamali eminye imindeni yaba nabogogo nabobaba nabomkhulu abababhizi bakhe imali other kids were born to riches. They were born with a name. When I internet gama lakhe ID yakho kuphela ngoba bazali abashiyanga nefa imali esele noma abanishiyanga imali yomngwabo nazama ukuncinza kule mali yomngwabo ukuze nisale nemali. Oh Jehova why ungilethe la? Jesus. Hey! Baba yebe nayo ukuthi niyangwabana nifuna imali yomngwabo. Mina ngingakhuluma mina. Aningikholeli mina. Kholela izulu mina. Ngiyakhuluma mina. Kahle ngoba ngikhuluma ngoba yikho nemoto engithengelayo ukuthi nizothi nanifika la ngiphandle let is key. Let is key. Fundisi bayasaba ukunitshela amaqiniso phela ngoba besaba lokho ukuthi maniphuma la ngiyofika ukuthi let is key esendle. Abantu abakho ngesaba khokhele private school. Angina ngane, angina mfazi, anginamoto engathengo labazalwane. Mangiqedala ngena kujiwa khona yami ngiyahamba. Umuntu ongivale endleleni ngoba akathengwa ngisho namavili aliya moto leya ufaka ngisho na petrol ngiyazifakela yes akho uzothi ngisakufakela ipetrol wena ngoba usitshela amaqiniso ushumayela kamnandi bawakanciki bazalwane shumayele emnandi ya noma ningahleka kwasakhala nikhale kwasakuhleka nihlale kwasakusukuma nisukume kwasakuhlala iqiniso ngelikhuluma. Wakhetha mina ezumfundisi wakho babe khona abanye futhi basekhona namanje ungenza isinqumo ukhethe bona ngoba la sihlezi sikhaya siyabuya kulomuzi. Spiritual audit. Number 1 spiritual audit. Number 2 mental audit. Mental sikhuluma isingisi manje sakwehlula kona esikoleni kodwa manje ka prophet siyasikhuluma mental. Yes, coolness, mental. That's good. What occupies your thoughts? Uyibuze lo mbuzo nje. What occupies my thoughts? Mawuhleli imini yonke. What is occupying your thoughts? Nyangeza manje. Because impilo yakho ikala ku imagination. Ikala emcabangweni impilo. Ngeke ikala esontweni. Ikala kuphi? La upstairs in your mind, in your are your thoughts building your future or they are sabotaging your what? Your future. Isaiah 55 verse number 8 to 9. Omnyasibambele Philippians 4 verse number 8. Philippians 4 verse number 8. Isaiah 55 verse number 8. Awuyibuze. Omnyubela kwacabanga umshado kodwa unenhliziyo embi. Acabanga umshado kodwa uyinungu. Ufunana emshadweni ugeza kanye ngeveki. Uyowenzana emshadweni. Ile mizo dibana namaphampas egate. Ile mizi kunebani la kuphekwa ikanda la kubhizi lana kodwa ubonana nesithawula sokugeza silapha ezikwetafula. Mnaza kusulela iglass uthi ucela amanzi akusulela iglass ngesithawula uthi hayibo usula isilevu sakho lapha phinde usula iglass ngemva lokumnikeza amanzi. Ile mizi othi ucela amanzi khona uvela ube right. Ngoba uthi nawuthi uthatha ijeke lamanzi uthi uyabheka wathola namapolish nengoloyi lapha phansi ungazi noma ngiphuze noma ngingaphuzi ugcina ube right nje wow ufuna uthindisa umlomo uthi ngathi ayaqitheka bese uthi hey amnandi niwathathaphi kanti ubonile nje ukuthi ngeke ngidla amapapa phela mina ngisona isingwa angedla isingwangwa la bengifuna amanzi
uphuza amanzi ngathi uphuza amahewu ngoba kunepolish inyana lapha phakathi. Jesus Christ. Ucabangani wena mawuhlele? Where are your thoughts? Ahleliphi? Ekhona ama thoughts wakho ahlala kuphi? Like ucabanga ngani the whole day? Na ucabanga ngobuthakathi the whole day bese kanti mangishuma leyo ngizwe. Na ucabanga ukuthi wena abanye benaniloya futhi bakuloya nani mona netapeti. Abanye benu aniloyo anithakathwa awuna next empilweni isayakahlangana impilo yakho ubhizi uyaloya bakuloyela ibafunani ngoba ngisho nale gedlela elisendlini likhunywe izintambo funda lindo bawukhala labantu abanye benu badinga amaqiniso ukufuna kulunge our minds phone verse number 8 lithini lindo ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu kusho uJehova nezindlela zenu azisizo izindlela zami bese umuntu usibiza ngoNkulunkulu qhubeka usho uJehova kusho bani uJehova qhubeka verse 9 ngokuba njengamazulu aphakeme kunomhlaba kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu. My God, I don't know how we can say this. Awulungisa imicabango yakho. Kunabantu lababulala imicabango ngahlala phansi lindo silungisele lesibili verse Philippians 4 verse number 8 imicabango wena ubulala indlela ocabanga ngayo yonke into enhle ibulala imicabango yakho wena ngawo umuntu ophila naye manje senisekudeni ngempilo but wena mawumbuka ubona ngathi ubona iATM mawumbuka nje ubona ukuthi ubona ngathi ATM into yahlula ubabakho ufuna yenziwe ngomunye umfana yahlula ubabakho namanje usafaka iskipa seANC kusase noZuma akakhona ukuafforda impahla ephilayo useneskipa uba una makaye town noma emcimbini ufaka leso skipa seANC kodwa ubhizi lana utshela abantu mina indoda afuna ngithengele imoto shinta lemicabango yakho imoto ningayithenga nobabili ngoba niyakha nobabili this is love and a relationship akusi charity case akusikazini khamisa kuyakhiwa la indoda afuna ngithengele indlu ngakhela umuzi ngithengele iwena uthengeni what do you have no metric wakho wamfaila unani sanibona ngikhuluma nani fix your mind enye into ezosilimaza sife la emqondweni awamani lento ibulele umuntu la ngesikhathi nje sifishane sasejet ne crop topper yasite Mr Price usuyibhedi wena fixa lento la ngqondweni ushanga happy yakho yaseweng lapho uyithathela semashayinena noma uyifakile lapha phambili ungathi kune peanut butter iyesabeka noma uyikama kulahleka inwele ngemva kwaloko wena usitshela ukuthi mina ngideserve umuntu walaphola ngideserve umuntu wale phezulu wena cala khona laphola ngewushade no Chris Brown ngewushade nalabantu babona ku TV yoshada noSibusiso fix umcabango wakho impilo yakho izoba right. Don't be unrealistic. Set standards that are realistic. Audit your mind. Nothing on them. It's like I'm losing my mind. That's the need. Mfundisi, I'm trying to say we shouldn't dream, but ubone na would leli poop ole. Bese bane reality. Now get to poop bese uyavuka. Ngoba uphupa njalo mawulele. That should make sense to you. You only dream when you are sleeping. 4 verse number 8. Okugcina bazalwane noma iziphi izinto eziyiqiniso noma uyazi ukuthi lithi in Bible lithi noma ngayiziphi izinto eziyini lento ngonikeza yona manje ilento ngonikeza yona nini whatsoever is true yakizwa manje okuyicabanga ngakho qhubeka lithi silifunde lonke ngoba bazokanti ngiyazakhela phela lento ngiyayikhandela nje manje la phambi kwabo noma iziphi izinto ezinjani ezibalulekile kwani izinto ezingabalulekanga njengama hills awu4 awabalulekanga akunakuhle endlini nama hills wena kodwa akunakuhle endlini kodwa ama hills wena kodwa unakuhle uyahamba ngama hills ungadlanga yabona ngisa kwento ethetha ki wena uthenga ngama hills wena awuthenga ukudla phela ama hills afuna ukwazi ukuthi ungakudlile la ukwazi nokukheqisiswa balulambile ufuna ukuhamba ngama hills izinto ezibalulekile ezinjani khona izinto ezingabalulekanga khona izinto ezingabalulekanga
mina ngendaba nje umakhelwane uneka impahla zakhe odongeni lwami noma wena sokubhizi lapho uyafuthelana uyiselesele wena bangasebenza udonga la ngapha wena basebenzelana ekabalulekile yona ayabe uliyadli udonga no khona la limala khona mangathiwa kuyanekwa lapha no uziphakamisela ushukela nje ngoba ubhorekile usendlini so ufuna ukuyokhuluma ngento ngebantwana badlala ibhola iwela kakho wena sewushukela uphakamile ungaka so ufuna ubabulali abagijimisa ukwazi nokugijima babakushiya nasesikoleni ufuna ukugijimisa abantwana so uphefumulela phezulu lana uyawa uyaphuka mina ufuna bangiloyile abakakuloyi ubhizi ngezinto ezingabalule business nesingena I always tell people ipapa nerhabish funa kungakuhlaza it's one of the healthiest meals ever ipapa nespinach awuhlupheki right ukudla ibhatata kusho ukuthi uyahlupheka ibhatata is more important ngiyazizwa mos emzimbeni wakho uyayidinga ibhatata kuphi emzimbeni wakho la ngikhala khona la udla khona ingobe for 7 days angifuni ukungena kuleyo ndlu ohlala kuyo ngiyakhala ke lapho vele nami ngakuzwela ubuhlungu kodwa okunye akubalule 7 course meal every Sunday ayibalulekanga as long as ku3 ku balance ukudla kwakho ngiyangizwa mos ukudla ka u3 ngelanga akusinto ebalulekile ungahlala ilanga lonke udle ntambama kuphela ngiyakutshela ukudla 3 times a day akubalule ngibiza ngikhalela uJehova ukuthi anidle 3 times a day uJehova wakufundisa ukudla kangaka why you Jehovah for that no ayibalulekanga lento you can eat once a day and you can live longer than someone who eats 3 times a day mara wena utshwayele nje ukuba ngikhukulela ngoko nasemngcwabeni sasa nje umnyoba phethe 4 yama take away bayathi basesephiza emngcwabeni umuntu soselayini phambili sogezele izandla sigezwe lapha izandla so phambili soyahlabela into yasekhaya into elayinini lokudla kwasemngcwabeni funda okubalulekile qhubeka ngempela noma izinto ezilungi yes ilungile ilento engiyenzayo manje. Is it right? Is it wise for me to do this? Usumdala baba ukuthi ungathi una 50 ugijimisa abantwana abancane. Ungathi una 50 ugijimisa abantwana obuncane. Hey, what's wrong with you? Gonna those days. Yemadala. Ufuna amaphilisi na. Wena ngawubhizi ngeDBHit. Ikhehla ligijimisa abantwana abancane. Selihalela abantwana abancane. Uyikhehla. Mina abanye bena abashadile ngihle ngibahawukela nje ukuthi kucinywa ama lights sesiyasibambana ngencindi sikhuphulane ngequpha nje ngokumuntu washada yena thina sishadanga sesengakashadi thina sengakashadelwa kodwa yena so busy ngalabantu abangakashadi siyothatha ubani thina sesiyothatha abantu phela thina Jesus Christ ngikhompyutha nomuntu omdala ofaka ama boots when you guys up before could the phone nay you know sana ndaba uzalimi noma uzilimi lapha wena ufuna ukama ugesi ube muhle ungikhanda ufone yena kana ndaba uvela njalo ufuna malini 5000 noma yini so computer njani nabantu abanjalo asimoshela abantu emphakathini labantu umuntu oshadile akanake umuntu wakhe ashada ayinto elungile nayo into njani elungile umuntu oshadile akanake umuntu wakhe ashade kubeka wena noma yiziphi izinto ezihlanzekileyo abama ngena la singalimazana asiqhubeke yo noma yiziphi abanye benu umuntu uyambona ulala nobobo uyasuka kubobo ungena kuqolane uyasuka kuqolane ungena kuagreement nawe uselayinini umlingene ikuphi inhlanzeko lapho yazi kungcono kuthiwe uthandana nomuntu ungakamboni ukuthi uhamba uyazi nawe ukuthi lo muntu lona i-deadbeat yomuntu umuntu nje olala noma engawubane lokushini ihola lomphakathi nawe uthi uyongena nesiphongo
Uyofunani la? Omunye umkhuba engingawubona ever since I started my ministry in this place. Uthola ukuthi umuntu uzalela ubaba omntwana womnganakhe. Onganaki, ongondli ingane yakhe. Abuye naye efeleba amzalele. Ungamlaya njani umntana ngomuntu ongondli? Ungalaya ingane uthi uyilaya ngobaba wengane. Uyabona ukuthi i-mental audit yani ungene fule. Uyofunani lapho? Athi nje umuntu is good in bed. Awuna umphethe wena. Awuna umphethe wena. Bathi umuntu is good in bed so fule seniyakuye nonke. Besileve nje umuntu seniyakuye. Uneslave. I just love the fact that uneslave tall, dark and handsome. Who tall, dark and handsome? We will keep him man. Yeah, malume transport. We keep her now. Lo muntu dark lo tall, dark and handsome. Into the tell spirit kuze oholilana. Ibe lokusibuka so. Is thola iketch. Is bona iketch lo ndoda. Indoda iketch yosebenza. Ingangena underground emayini indoda isibona iketch. Kodwa nina nifuna amaketch. Because I'm telling you the truth. Ayikho into engilimaza nje abantu abangayenza mental audit. Into enenhlanzeko. Uyagula lo muntu uyabuya. Akekho right lo muntu. Akekho right. Ukhona ukukhwehlela bese uyabona ukuthi kubeka nini. Sengeba sakhwehlela manje. Solo kukala unyaka uyakhwehlela. Na uyakhona. Funda lithi. Noma iziphi izinto ezithandekayo. Izinto ezithande. Ay man kanzo. Yazi iBhayibheli nayo yonke. Yini onayo nje endlini ethandekayo? Eyi-1 nje ethandekayo ongaqhoma ngayo. Jesus. What do we have ethandekayo? Next. Kodwa uhlebo abanye abantu. Inini impilo yabo? Eyakhe yapi? Iyamove yakho. Hathi move emkondweni wakho phela. Yini onayo ethandekayo? You must find something enjani qhubeka lithi. Noma iziphi izinto okukhulunywa ngazo okukhulunywa kahle ngazo. Qhubeka. Noma imuphi ubuhle obukhona noma yini ekhona ekufanelekeleyo ukudunyiswa. Bekani nicabanga ngalezi zinto. Mabathi nje bakubuza ukuthi wenzani ucabanga nakho ngahlala phansi. I'm just thinking about this. Ngiyangizwa mos. Le verse lefuna ubhale. Mawubhiza ucabanga, ufuna ucabanga ngendlela esifana nalezi. Ngiyangizwa mos. Ngezinto ezifana mina ngifuna umuntu ubhudo oshayela imoto eneboy. Isima ngibele ithi brrr. Ukhazwa brrr. Ukwenzelani lo brrr? Ubeke epike lo brrr. Ukushiyelana engane manje. Usesontweni nengane isibongo sayo usazi. Shothi yaka brrr. Jesus. Number 3, financial audit. Haggai chapter number 5, verse number 7. Verse number 5 to 7. Financial. Where has every rand gone this year? Usibuze nje lokho. Le rand lami kulonyaka nje ukuqalile liyapi? Ngiyalaze lami ukuthi liyapi. Ngiyalibone lami ukuthi ngabe lapho liyapi rand. Sibuze lo mbuzo, where has every rand gone to this year? If you can't explain your money, you can't multiply it. If you're going to kuyichaza imali yakho, angeke ukhona ukuyimultiply. Iyapi imali yakho? Fundisa yami imali idliwa yipoliyano namanga. Ngeke ipoliyano start imali ku-account. Imali ikhishwa work account hambe uyothenga izinto. Ngono. Zikhona ipoke ezidla imali sebhanki. Abo basuka baseCapitec. Zikhona ipoke eswipe card. Bazoba yisipoki bo.
waze waba isipoki bo, waze wayabafundisi kunento ezidla imali yami nje. Kuba uyabuka khona into engadli imali yami, uthenga wena. One day Haggai chapter number 1 verse number 5 to verses number help me Holy Spirit 7. Ezinye izinto siyazikhuluma ngoba nakho. Akhona ama-financial constraints. Khona izinto ezilwa nabantu ukuthi imali ingangeni. Yangizwa mose? Sifaka ama-delays and stuff like that. Yangizwa? Bese bakhona amanye ama-spirits enza ukuthi kugulwe ekhaya bese kuphuma imali. But abanye benu aninawo lawo ama-spirits. Nine-spending problem. So your case is no longer spiritual. It is now a financial problem. Abanye benu niyazithanda nje isikoloto. Okunye kunothusele kule sonto lesina abantu nje abathanda ukukolota. La abakhulumisana abanye bakolota. Lava bathi Sunday. Abasezwani manje. Uyazi ukuthi indaba isikoloto, irogo lama Easter. Wayefuna irogo lama Easter. Bekafuna nje impahla entsha, brand new for ithombe. Manje washutha ngoba ungafobela akaseneli kulelo rogo. Irogo alithenga ama Easters alisameneli nini? Manje why ngoba uhleza adla phela angikuhlela kanjalo akethi next uhleza adla manje makalifaki uthi uyalifaka lathi balibisela phansi alisekho right manje financially abanye abantu bawulelo lokho ama debts siyazifaka kumashonisa abaningi bethu siyazifaka. We don't live within our means. We don't live. That's our biggest issue. It should be a wake up call lento yenza manje because siyazifaka kumashonisa abanye bethu ngihola imali engaka nami ngakazi yangena account yami. Ngisho kuyi-Father's Day, ngisho kuyi-end of the year, ngihola yona nina. Kodwa umuntu abuye kimi mfundisi cela ungiboleke i-2000. Uhola imali engaka phinde uzoboleka imali. Ukwangibona ngivukela mina noma ngimile ngigibele i-transport yakho emsebenzini. Umuntu angakazi wangibona ngifaka i-PPE ngime endleleni ngifuna i-lift or i-taxi emsebenzini or ngigibele i-Uber ngiye emsebenzini. Afika ukuthi mfundisi cela i-3000. Ngiyithathele. Kodwa yena uyahola cela kimi mina ngishumayela la ngihamba kodwa yena kunemali engenayo. Do you know why? They live above their means. That's the biggest issue. Uphilela ukukhaza abantu, uphilela ukulaya abantu, uphilela kuvela uright kube kubheda, uphilela abantu wena. Uyangizwa mos? Mina don't mind ukudla isinkwa noma ngingasithandi nje, but mangabe isimo siyangiphoqa ukuthi ngidle ini ngidla ingane zakwethu. Hayi thina ngesilala sidla isinkwa la nje. Kuyofuna senze iplan. Yibi ngoba abantu abakufuna bafundisa ukuthi ukudla akukho namhlanje. Ngiyangizwa mos? Sidla lokho khona kunani. Bathi kune rice, kunempuphu. Sihlanganisa rice, sihlanganisa impuphu. Phuma into yistash. Sibone usifake isupho lisenzana. Ungenza ngathi uyazi papa rice. Uyayazi na? Iyahlanganisa rice nempuphu. Lawa ngabona ukuthi ngidle rice noma ngidle impuphu. Kodwa kuyaya. Siyazi mina sawa kwenza njani? These are things you must understand. Live within your means. Ungaphilela ukukhaza abantu. Ungabona indlu yabantu ngaphandle ishaya ngama lights lapha nangapha as long as thina kukhanya la ndlu. Hayi ukuthi ufuna ngathi sifaka ama lights esiwafake lapho odongeni ukuze abantu babone ukuthi nathi asihlupheki. Live within your means. I can afford this but I can't afford this for now. Ask yourself the question, what can I do to afford that lifestyle? Ungastretch iphakethe lakho elivele linezimbobo kwamanje. Ulistretch for ukukhaza thina singakwazi. Live within your financial means. Ngabantu bashonisa abantu enjoy lapho. Mangakithi nje kule coming Sunday le abanye beni ake senize lesitshela ukuthi nohola malini. Nibuyela namalini endlini. Abanye ngeke beze esontweni. Ngoba ithi ngeke ngoshonisa wabayithatha. Ngoba ngazi why nifake ikolotweni kangaka. Awusakhona nokukhonza manje. Awusakhona nokukhonza manje. Mangathi manje after the service thanazela abantu abakolotayo. Ngava bantu beza ngaphambili. Uthulwe yini umashonisa na? Nangenze debt cancellation service ngathi uJehova akacancela ikoloto. Ngabona abantu bagqale pulpit ngathi biyelani pass ngeke. Kokela ikoloto zabantu. Kokela ikoloto bamsana izandla bamsana ngathi ngegama lika Jesu. Khona lesonto ngegama lika Jesu baba kuthi bathini. Hayibo kokani umuntu hayibo. Ngabona umunye ongikolotayo ngeza ngaphambili. Kuqinyela lesami isikolo. Ngegama lika Jesu baba sizi. Biyelani pass. Nalokho la uyangkolota phela. Lethi imali yami.